YouTuberi, kukuruzna trešnja ovdje, dobrodošla danas novi klip. Danas ćemo da uradimo food review. Kao što vidite ovdje kupili smo čokoladne bananice. Evo ovdje su izašle neke nove. Ja sam ih prvi put danas video, Sunđer Bob. Znači ove sa leve strane su bile malo skuplje, ove su bile jeftinije. Ništa, ja ću da uradim food review, probat ću sve ove bananice i na kraju klipa ako ne umrem i ako ne dobijem šećer, reći vam neko moje iskreno mišljenje koje da kupujete, koji su najukusnije, tako da to je bilo to, krećemo. Mislio sam ljudi da krenem prvo s ovim jeftinim čokoladnim bananicama. Ove su bile otprilike 9 dinara, sve ove 4. Ajde krećemo prvo s ovom čoko banana, da vidimo kakav ukus ima. Dobro, nije loše. Dobro je, 8 dinara, znači baš je jeftina. Idemo dalje, Banos Bananos. I ova isto bila oko 9 dinara. Da vidimo kakav ovo ima ukus. Da vidimo da li su uopće razlikuju ili da li je sve isto. Šta je ovo? Ovo je bila najgora. Ovo ćemo da ostavimo na zadnje mesto. Za sada. Idemo dalje. Ajde sad da probamo ovu, znači Sunđer Boba sa ukusom banane. Vidimo kakav ukus ima. Isto 9 dinara. Nije loše, ali za sada najbolje ova čoko banana. Sad ćemo Patrika sa ukusom jagode. Evo ga Patrik. Da vidimo da li ova bananica je sa ukusom jagode. Evo da otvorim. Dobro je, osjeća se znači jagoda. Ali za sada ljudi iskreno najbolje od ovih jeftinih bananica je bila ova čoko banana, 8 dinara, ove druge nisu nešto vredile. Idemo dalje, idemo sada na ove skuplje bananice. Ove su sad bile znači preko 10 dinara, ova je bila najskuplja, znači 19,99, 20 dinara. Ne znam da li je to zbog veličine, ajde da vidimo prvo nju da probamo. Pa šta vam kažem, nešto se ne osjeća ukus banane, više kako se zove, se osjeća ova čokolada. Ništa ovo ne znam, za sada ne znam, ostavit ću ovdje. Idemo dalje, znači ova je 20 dinara. Nešto mi se baš nije sviđala. Idemo sada ova klasika, znači ova bananica. Ovo je bilo mislim oko 13-14 dinara. To je to ljudi. Ovo je najbolja bananica za sada. Od ovih skupih. Znači ovo je najbolja bananica, 13 dinara mislim da je. 13 ili 12, nemam pojma. Za sada će ovo biti na prvo mjesto. Idemo dalje. Čoko bananice sa čokoladnim prelivom. Da vidimo ova. Ova je isto bila oko 12 dinara. 11,99 mislim. Mislim da je ova slična kao ova ovdje, kao ova klasična. Nije, ova je bolja. Slično, ovo će biti na drugom mjestu. Inače ova najskuplja ide na zadnje za sada. I da vidimo još ovu krem bananica. Vidimo kakav ona ima ukus. Isto i ona oko 12 dinara. Ovo je najgore, fuj. Nešto se lepi kao da je žvaka, nemam pojma. Ovo ne valja. Ovo će biti najgore od ovih jeftinih. Na zadnje mjesto. Ništa ljudi, evo sad ćemo da vidimo ko je najbolje od svih ovih 8 bananica što sam probao. Ove skroz gore su na prvo mjesto. Znači na zadnjem mjestu nemojte nikada kupujete ovu Bananos. Ova krem banana isto bila grozna. Posle ide ova najskuplja isto, znači najgore, znači nema nikakav ukus. Posle ide Sunđer Bob i Patrik.
Na drugom mjestu je ovo ovdje, ova nije bila loša, isto je 12 dinara mislim. A na prvom mjestu su ove dve bananice, znači isto su i jedna i druga su fenomenalne. Ali ja bih kupovao više ovo ovdje zato što je jeftinija, a ima isto sličan ukus kao ova što je skoro 20 dinara. Tako da ljudi, eto neko moje mišljenje, kupujte ovu ovdje bananicu. Ona je najbolja, 8 dinara samo, možete lijepo da se najedete, ima lijep ukus. Ove ostale, znači možete bacite. To je bilo to. Napišite mi u komentare koja je vaša omiljena bananica. To je to. Vidimo se na drugi klip.